tawgadamni angang gi career mangale university gi autonomy su mangale isamak su wazan e haijai 30+ years I work national university the work tawni sigi port sigi culture sidi migi hanagi conceptualization uses siga hodora puda logi ba position uses university habse karino haibagi magi function and role magi autonomy ka do bai thamdoino ga in tawra ibagi concept loin thugai rabne khut tingjala ga thabak khaparom da ngauri na da sona ka da ngangi career loi mang cha dore se mang ta ni thaja dar ka yin press am chang bio ba chala chara heli be cha sing du da third semester su pe kha taw de fourth su taw de loire QET ki exam di thaja lor ga 6 semester undergraduate su taw de adu university ma sahi tari mu su jala ka dore ek pass taw ki bidi regular staff ajana yaw da bi ma ge regular office major crucial office administration ki kai yaw dum ta hap tan lei ja masi leipak mayam changna masi am tang yengjen ma changi ai gi oina su leipak mayam de lai da na ai khoi gi ai na kai no ma sumaina legislative oversight function na mayam mi mud mi swain puthok charaga katukaran politician nan adu tawdana ngang hom thok to bo ngang se amarom di yam ikai ai di yam ikai je ba koi da pa da ba su ngang ba yam twin tawi ai nai ni su mak ta hai thu ai ta thang du I aduga state government muthaka dawni aduga migi joint monitoring to dai the group gari ground root thugai na thagat khibra ina hangada ba su pa ko aduga su pi de hai rogana sigi je rule je putho gana center na tawdam te state na tawdam rule ni khanga kanana mo marai gi type ta cookie gi group am su yauri central su yaur ga kamai recommendation piraka do adu bomoi gi legal advisor lemne breach of contract ka we kaigumba adai da moina ground rule thugai re na su thanga luraba adu recommendation jo pi or after the phone na gat la press conference ta or ha ga da bane ba akoi sigi breach of contract se ground rule thugai ba wo da moina recommendation pi o ya de moi ani sine ya da na akoi state government se yaw ma thok ta de na gat leina ta da ni hujik tawri su withdrawal na te moina withdrawal ba tam da la ni lapse tawri ne se there is a difference between withdrawal and lapse renew ta da bagi lapse tawri bane ba withdrawal to the ek to chat magi in enforced learning the lok thok du withdrawal hai ga dabani sige adu asi puthora su wa ma ta lei dana ngang ba mi adagi nahan kari khoi gi congress ki manifesto the ITLF na hai re khoi di amarum forum ne ITLF has accepted the condition of the congress manifesto da hai manipur gi miyam na yadaba di tawroi habagi indication clearly irinebas sigi political or administrative settlement hai ne adu separate administration and has hatahalli sigi any form of settlement will be I know why sinari do administrative and political settlement hai bine adu kamaina halino ba moina separate administration and halido bo BJP guys lingraba party ni world ki largest ni lawyer de kai koi chai di khang de ko moi headquarter da di mai aring ba supreme court ki yauri ni ba moi de mamai ngangam ngane ba manipur ki unit silu taw su kari no karmai artha halinu sibo ina aduga aduda sumu kari khumjale haga satisfactory to all the people of Manipur and Palina state of Manipur na adu moina hai all the people like Nagaland people na te India people na te ba state of Manipur ki people as Manipur se recognize tawri ne ba lepak miyam hai dana khoi so state ai di miyam yaw ya ponte territory yaw ya ponte ba adu ki sigi state amada lai ba miyam du na loina mak satisfy hoi de ba pota ka su tawroi de hai si ingangan thara le ne ba any solution la to is satisfactory to all the people of Manipur should be recognized, the will of the people of the state of the Manipur should be recognized. Democracy da miyam gi gana the miyam gi will, miyam gi power mo gi apamba mo gi puning gi apamba dugi mayok ta we are hari miyam se kanano Manipur gi miyam ne se usigi manifesto yaw ne ba the people of the state of Manipur yaw ne ba and Manipur gi miyam ne yaba thabak tawgani haina congress ki manifesto do yaw de bu Manipur gi miyam ne yadaba se akoi gi maitei ha furup sine yadar ena khalo ba furup abc ne yar ga su yaro do wa du separate administration ne tho eta hanjalli aduga hata piga doram ni na haire hujikti ITLF must work under the condition of community manifesto of the congress means they must accept that any resolution of the crisis must be satisfactory to all the people of the state. That means including Maitais, including Pangals and others communities. So they have accepted by
supplying that memorandum to the Congress party saying that the Congress ki the yaw manifesto ki terms haibanina akoi terms that is satisfactory to all the people of the state haiban ebako adu accept only we welcome we will to adu haidadana kana na bu hanbirei ba athanu khong the separate administration hai yaw ru watuna political and administrative solution settlement haibanina ta separate administration haibanate it could be any other form which would be agreeable to the people of the state haina haidibu watu bu phairing turing halli adu sisu muk tawrai sinuba age not exceeding 3 years kind of hapchalaga ngasagi vc regular se lauthuoga initiative hapchalaga se manung dai ja thabak hapagi extra ama lo kaidobogi no maming declare tawthuino selection gi oja khanba singdo adu mokso mu offer letter fajan na tawriba sigi chai chai na ba amot pese masi aikhoi gi ithong ne ba hujik assembly su ngasi kawre 31st ko because honorable MLA location su yawi ko man lo wido mon de su khara ta se ai aina haidabadi DM college ana leram me ba manipur gi ahan ba college 1946 la hogi se university ola ko se fajana semgat bagi mahuta lo in sabana san thugaire university autonomy gi mahan badada na isam yam sigi life ti career su noi sabat tawri imam da tale rabane ba Manipur kan badi lana university ma babu kan banga maktraga di laipak siam thin suane ba ko aji ne aina mimang da thamjan bage na kokjabani ngase masi namjan gi gumse don't push it under the carpet public issue se media issue miyang gi kholau na koi de gena laipak sinung siram yai adubu nusi haibado thabak to utpo oina Manipur kan na bo hona biri hai adu tuiriba tariba la degi lan bangam de bas 1990 chiga compare to sele kya se yamna onna taina ga jani Manipur gi police station da matam da karam jaga da changi akoi gi CW member ga khangam ga si kangpok bi da negotiation tau chatni ngasi gi sumaina mi changba ya da khota ba transfer da ga tau ponte ba natra adegi matam du gi irang du di arm group na maru ina tau ni ngasi di people gi civilian ma pau yaw kan si gi yam chin khetnai ha ba si khangda bi da state ama leita ba ga samana le matam ri state le ne operate tau ri ne ba kan ngasi di swai da ta cookie misam yaw ya restaurant champuda do maitem sam transfer tha da matam du da tau de ba naga ko cookie mar ta dum chat le ba ko ari kai khang ma sam naga ni ko hairon ne ko bui ni da negotiation tau chat ni kai no da kang pok pi da adu kana na ngasi ai budik sap ngam ni bra ba se adu natta ba sukan khan da nga kya soi du kupsan na one of da miyam da lana sandoi du mayam se ilai cha puna mak akoi miyam su gyan ta se akoi wakan taminasi adu ga ngasi lenga pai bi ram soi khun non ja hai jai sini chili ba I akoi matani laipak se nakhoi gi narai chang akani akoi su nakhoi na power pai bi gi to bani koi da pa da se ngang bi ga nu aduga DM college ki tawri ba se thu nam ta chum thok piu natraga di miyam mana haurak pa matam da sum kupsala pa aran ma mayam sina nong pokhai rak pa da na akoi gi da yamna aphaba oiroi hai ba se ai